फिश मार्केटात बेकायदेशीर तरेन बसपी नुस्तेकारांचेर कारवाय करपा विशीं विजय उलयलो. तेच प्रमाण मडगांव-सेरावली रस्त्याचे वॉटर मिक्सिंग जातले, तशेंच फिश मार्केटातले प्रॉब्लेमूय सुट्टले अशें ताणें सांगलें. गोवन्सूच नुस्तेकार हाजे भायर येवन विकतात. नॉन गोवन नासले ते. नॉन गोवनाचो व्हडले हांव मोगान ना. बट द फॅक्ट रिमेन्स दॅट देर इज नो सिवीक सेन्स एंड देर इज नो ऑथॉरिटी दॅट इज देर फ्रॉम द सिवीक ऑथॉरिटीज ऑर एनीबडी. एनफोर्समेंट झिरो आहा. पयलीं सगळे म्हणटाले की वणूच बांदूंक जाय. वणूच बांदतकर आमी भायर बिजनेस करचे ना. आतां म्युनिसिपालिटी फर्स्ट you give direct instructions to your staff. Clamp down on everybody who is doing business outside. भितरूच करून जाय फर्स्ट. हें जालें एक. दुसरें म्हणल्यार फ्रॉम द एल्टन्स हॉटेल ला ग्रेस टू हियर वी हॅव अ टेंडर ऑफ कितलो रे तो 48 lakhs प्लॅनिंग एंड एक्झिक्युशन ऑफ ब्युटिफिकेशन एंड क्लिनलीनेस ऑफ SPDA होलसेल मार्केट रोड. हो टेंडर आमी काडिल्लो आहा फ्रॉम द म्युनिसिपालिटी 48 lakhs. जालें. नाव हियर आय हॅव डन वन दीस अ टेंडर which has got administrative approval. In this week we'll come out with tender. It is improvement and hot mixing of wholesale fish market at Madel in Tavde constituency amounting to 2,18,42,000. Now अशे non-plan works actually बंद जाल्ले आहा. But I have got yesterday the approval from the Chief Minister on this. So within the next 4 days, we will come out with a tender on this. In this, what will happen is, air raise जातले, drains जातल्यो, पण drain खंय वतल्यो, तो issue उरतलो. Drain will have to go in a STP. STP has to be made functional. To make it functional, I will move the PDA. This is finally owned by the PDA, and I am the town and country planning minister. We need an authority in place to move that. So that STP we have to do something about the STP. प्रुडंटा खातीर 6व्यो डायस.